music amata yaudana orchestral group amata yaudana supporting artist amata yaudana mahak matom dagi solo khonthokna miyam gi pukning sinsinba amade mayamda propagate tawba phangba adugumba gun bibiba mioi kharagi manungda tanglaba kari amani kari Abdul Jalil Saab masimatan aina mayamda hai. When your parents speak to you, you must always listen. When your parents speak to you, you must always listen. Allah will love you and give you your fair share. Listen children, listen children, listen well to the song. Listen children, listen children, listen well to the song. Allah says in the Quran, always pray and do no wrong. The next paragraph is, in the Quran Allah says, be kind to your parents. In the Quran Allah says, be kind to your parents. In the Quran Allah says, be kind to your parents. They are the gate to paradise. They are your blood ties. In the Quran Allah says, Quran da Allah Ta'ala na hairi, be kind to your parents. Nangi namana pada nang thaujalu makhoyu nungsiyu makhoyu pamu amsum makhoyi awab anabada nang thabak lakam lau makhoyu look after to. In the Quran Allah says, be kind to your parents. Why? They are the gate to paradise. Nangi paradise da changna ba makhoy ani se gate ne jannat changna bhai nang se jannat changna ba makhoy ani se gate ne jannat ki gate ne adu nasi gate se nang ninthi jan cheche na paisalu hai adu they are your blood tie aduga nang se makhogi I marik amagi nang si khudam amane ai makhogi I marik amna nang usaki bne ba Allah Ta'ala na they are your blood ties. I marik amagi nang si khudam ne achauba haidi example amane adu masinang kauno. In the Quran Allah says, be kind to your parents. They are the gate to paradise. They are your blood ties. Listen children, listen children, listen well to the song. Listen children, listen children, listen well to the song. Allah says in the Quran, always pray and do no wrong. Allah says in the Quran, always pray and do no wrong. Allah says in the Quran, Allah says in the Quran, always pray and do no wrong. Nare takbir, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah na kai mufti chawni bhaiyo dosto buzurgo habjig matam si pung taraga minute nifurom chatkre adna khon si su ai gi stable su oi oide aduga inshallah ngasi natrasu hayeng natrasu handiki sinatrasu amak aina inshallah chahi khuding makki Allah fazlu karam dage manipur thorok pani na thorok pada ngasi khon ya khidrib sigi inshallah taala aina qaza tawjani tawigum sung sigi mafam sidanate achau mafam simbiyo mi lisingo humritin ba tawgadro inshallah. By Salahuddin, are you going to do this? Inshallah ta'ala, inshallah. I will inshallah ta'ala return this kind of inshallah ta'ala loan to you inshallah ta'ala. Inshallah. This is a credit upon me. Inshallah. I'm saying crediting on the lane. Jaun kaha sigi nazam nazi ay ngasi fauda sangay fam da tahandri atopam da tahalam bayare ado munna tabiyo jaun kaha jaun kaha jaun kaha jaun kaha जाऊं कहाँ छोड़ कर तेरा पल्ला जाऊं कहाँ
چھوڑ کر تیرا پلہ جاؤں کہاں چھوڑ کر تیرا پلہ میں تیرا بندہ تو میرا اللہ میں حبیب کو میں تیرا بندہ تو میرا لاؤنا حبیب میں تیرا ابھی نہیں این ہائی حبیب میں تیرا بندہ تو میرا جاؤں کہاں چھوڑ کر تیرا پلہ حبیب اے خداوند قدوس ننگی پھیجی امسوں ننگی رحمت کی پھیجی مننگا تھا تھری بسے مدینے کے دن رات اللہ اکبر مدینے کی کیا بات اللہ اکبر مدینے کے دن رات اللہ اکبر مدینے کی کیا بات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذانوں کے لمحات اللہ اکبر نمازوں کے اوقات اللہ اکبر اذانوں کے لمحات اللہ اکبر نمازوں کے اوقات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ قبر النبی اور یہ محراب منبر یہ قبر النبی اور یہ محراب منبر مقدس مقامات اللہ اکبر مقدس مقامات اللہ اکبر مواجہ مبارک سلاموں کی بارش مواجہ مبارک سلاموں کی بارش درودوں کی سوغات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں لایا ہوں غازی حضور نبی 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 میں یہی چند ابیات اللہ اکبر یہی چند ابیات اللہ اکبر 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 دعا اور سی بھائی ویسا اللہ سکو سون گدب دی میام میں نے ایرہ پورک پنے ادو منگائن حیف سی اہم مری مکتی سون کرے امگ والی ادو امسی انشاءاللہ تعالی ایگی وعدہ کی متنگی نائی توزرم کی اروئی پوئے نکو ادو اللہ اکبر اللہ اکبر ای سنگ تنگ تک سکے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نسی کو اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ عرش اعلیٰ پہ رب سبز گنبد میں تم عرش اعلیٰ پہ رب سبز گنبد میں تم کیوں کہوں کوئی میرا
सहारा नहीं। अर्श आला पे रब सब्ज गुंबद में तुम, क्यों कहूँ कोई मेरा सहारा नहीं। मैं मदीना से लेकिन बहुत दूर हूँ, ये खलिश मेरे दिल को गवारा नहीं। हाय जी शायर सिनारी अर्श आला ददी अल्लाह लइए अदुगा सब्ज गुंबद असंग गुंबद की मखादना अखोई रसूल अरबी आराम तौरी मखोयनी सी लैरगा आई करीगी दमुक्ता ऐसी माइथीबा अमसुंग ऐसी हाइदी तोंगद्रबा अमसुंग ऐसी अमांग ममीम ने से आई करीगी हाइदोरिमो आई अमांग ममी नते अल्लाह आईगी मको चौदो अर्श लेबा अदो आईगी रसूलना असंग गुंबद की मखादा लइए अदुगा अनी सुन मैं मदीना से लेकिन बहुत दूर हूँ आई मदीना दगिदी यामन थापन लैजरीब मणिपुर सिदा ये खलिश मेरे दिल को गवारा नहीं मसिमतन गई नुआई मसिमतन गई मदन नुआई तबम पावे आई मणिपुर द लैरगा आई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई को इबोन सिबा अथोय बुदर मदीना द लैसे थापन बसी आई पाम दे अल्लाह ताला ने को लोइन मक नक्संदी को है सुन मदीना द को फुमगी तौफीक भी नबी सल्लल्लाहु जन्नतुल बकी द को खुलमको दफन तो वग मुझे अल्लाह ने तौफीक भी नबी सल्लल्लाहु करेगी है क़यामत की निमित्त अहान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगला कि ये जन्नतुल बकी मागी रोज़े अतहर दगी अदु अबू बकर उमर अमदी हजरत ईसा रूहुल्लाह होगला कनिए ईसा रूहुल्लाह की मफम ले मस्जिद माना अमकन मा लाकनी दुनिया दा अदु सीर मतुंदा मफम अमले हरि मफम सिदा उलमा किराम ना हरि हदीस तलाई ईसा सिदा फंगने अदु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगला मतुंदा जन्नतुल बकीदा लैरिबा यता दु लैरिबा मुसलमान सिंसी अहान बदा होगला कनिए अल्लाह ताला ने आइको जन्नतुल बकी की मौत भी नबी सनो मैं मदीना से लेकिन बहुत दूर हूँ ये खलिश मेरे दिल को गवारा नहीं। आप क्या ठोकरों के सिवा और पाएगा क्या, जिसकी मंजिल का कोई न हो रहनुमा। ठोकरों के सिवा और पाएगा क्या, जिसकी मंजिल का कोई न हो रहनुमा। अपनी मंजिल पे हर गिज़ न पहुँचेगा वो, अपनी मंजिल पे हर गिज़ न पहुँचेगा वो। हाथ में जिसका दामन तुम्हारा नहीं करिए ना हरी अदु वो मियोई सिंगो खुदी हम से खुदी थी जर लैनी है दुनिया सिदा करम्बा महा की रहनुमा गाइड मत लई तब निपानु पीदु अदुगा अरे यानी हरी मुख पासे माँ की ठीक मान पाम मंजिल माँ की मंजिल मकसद तो मधुगमा यौवंग मोए करम निपा हरी मनिपा से खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की फिजी फिना पाई निपा दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजी पाई दी निपा हम सुनु पी दो मधु असिंग मंजिल न माँ यौरोये सीने ऐसे अपनी मंजिल पे हर गिज़ न पहुँचेगा वो। हाथ में जिसके दामन तुम्हारा नहीं। अच्छा आपका इश्क है इश्क रब्बुल उला, आपका जिक्र खास जिक्र खुदा। नंगी निंगसिंग बदी अल्लाह ताला की निंगसिंग बने
ننگو یاد توبدی اللہ تعالیٰ بو یاد توبنے با نترو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد توبت ہم دا ایک اللہ نہیں سندرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ غسی ایک تو بالکل ہائی بھی کری ہائی نہیں ہائی بھی ہائی بھی ایک کوئی مٹ سی گا مٹ کی متھکتا لے بسی کی کھمی بسی گا سینے با لازم ملزم نے با اللہ کی ذکر توبدا رسول اللہ کی ذکر یاو دا بیارو رسول اللہ کی ذکر توبدا اللہ کی ذکر یاو دا یارو ادنائی آپ کا ذکر ہے ذکر رب العلا آپ کا عشق ہے عشق رب العلا خود خدا کا یہ قرآن اعلان ہے خود خدا کا یہ قرآن اعلان ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں حیدی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا خود اعلان تولیہ جو اے حبیب ننگی ہوئی درب دو ای سنت رہے جو ننگی ہوئی درب دو ای سو ہوئی درب حیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رب دو اللہ تعالیٰ نے ای سو یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد دی ای سو یاد ہے اللہ تعالیٰ نے کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حنبیبا ہم سن اللہ نے یا حنبیہ بیبا بندہ آدھوگی منوں گئے کوئی بچل حنبی سنو اروئی بشیر تابی اروئی بشیر سی تابی کری آئی عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا عقل روح الامین دنگ و حیران ہے عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا عقل روح الامین دنگ و حیران ہے عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں حائف دی شاعر رسی نہری عقل جن و بشر جنم سو انسان کی عقل سے مسیح کی کریم تا مسیح دا حائف دی ماں کی ذکر تو مگی قابل نہ تریبا بلکہ جن و انس و بشر کی عقل صدی ہے نا عقل روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام خود پریشان ہے حیران ہے ماں پوری ماں کھنگ منگم دے بھاپ نلام پھنگ دے کری گی معراج کی نمیدانگ دا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین علیہ السلام کا آہان با آسمان لان کرے انی صبح آنسان لان کرے اوم صبح لان کرے مری صبح منگا صبح ترک صبح ترے صبح لوئی لان کرے ادو کا پین سفر تورو متون دا مفہم ہمدہ یورے مفہم اسی یومتم دا جبریل امین علیہ السلام نہائرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیگی متون ددی یا رسول اللہ نہا خط سفر تو گدبنی ای مسجدگی سمنا غمی ہندن کی بتا ربو دی تجلی خداوندی اللہ کی تجلی سنا عیبو پورا چاک اگا ایسی تانگوئی تھوکنی نا ادوی مفہم دو کری ہے کبھی سدرت المنتہا دے اور متن دا جبریل امین لہورے ادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص سواری امد ماسی اللہ کی مناکتے یورے اردو عاشقہ مپوگا منائے گا جو واری سانکی دو سانرے ادوی متن دا اللہ تعالیٰ نا نماز متم منگا سے ای کوئی نہ کوئی تحفہ ہوئینا گفت ہوئینا پریزنٹ ہوئینا ای کوئی دا اللہ تعالیٰ نا پی بھی رکھ بنے ادو اللہ تعالیٰ نے ہرے اے حبیب ننگی امتی زندگی کنا آگو من ننگی نپی نپا امتی سنگنا نماز متم مناسبو قائد نہ قائم تو بتا رہے این ای کی ذمہ داری دا مابو جنت این تھانگت کنی ہے ادو کا کنا آگو من مومن نپی نپانا نماز متم مناسی قائد نہ سون بتا رہے این مابو نماز متم یانکھئی سون بگی سوا پینی ہے اللہ تعالیٰ نے
Allah subhanahu wa ta'ala na aikoi mu'min muslimin muslimat mu'minin mu'minat namaz matam manga se kaidana jamaat ki sata son mangam bagi tawfiq bi nabi sallallahu amasung aikoi gi parda da lei ba imai be amasung ichem aisan sing musu Allah ta'ala na namaz matam Allah ta'ala na ikon ya ba matam da inshallah pung amag makai inshallah musalsal ai tawjani aduga handak ti ai khonsi stable oide mayam na ngakpi gani عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے یو کہ کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یا یہ متوں گئی کوئی حمدم تنگئی سونجرم کیا تو گئی پھم کے کون سی سو یادیں اسائی نونتین نکھر یارم بنے تو گسی مجھے مقام ہے نہیں وہ اللہ کی مرضی بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا میں انسان ای اللہ نسیم بادو بندام کھتنی ای نہ قریب سے تو بنگم دے کون ای کی نتے حق چانگ ای کی نتے نیری بخودی موسیٰ ای کی کریم تنتے اللہ تعالیٰ نبی و مسیح امانت امنی مسیح اللہ نے جب چاہی بدا آئیدی جو مانت پام دو مدوئے ندوم ہوئے گا وہ حق تنی اچھا سیسو حمد باری تعالیٰ نی مسیح امتن فضن ایسون بگم نبتا کوشش تو گے سیدھا سوال عملی مسیح سوال ہی جواب میں آم نبی بگم رم دیں بیو علماء کرام سنگ نسو سیدھا پھمیری با اردو کھنگو علماء کرام سنگ نسو آئینہ ہنگا چری